ông cái khi này đều vô cái khi này đều vô lên khi này đều nhiều em mò cái bảo hoài sao á tu dinh này xóm là khát lệ cái mà cái bát đinh cái gì hả anh ấy cái bàn tan nhiều em tu ni Thingkangphai SDA Church Dedication Worker Quarter and Church Compound Integration Program dengan hia ahuna hi le 11:30 am dengan hi tu na compound integration ina na iding wa yai ribbon cutting on nei sakding ina Pastor Samuel Hawkip so circle leader ina on nei sakding ina azo cheng ina thum nan nei sakding in Mr. Richard L. Hawkip President Paul Missionary Benin thum na to on man ding hi tun Pastor pa ma pha na peting we Pathian lungsin zalin tuni hobung tha khat lim thein hongdo theding ni mo bin ma sapen tain pa pathian kain thangwa de he pathian lopi na changhan lang yo hi sitin nam tin kisu toy hi ven pau tin pau tang kisu toy hi ven tuni ai ke hi pau thado pau bu se kain tho de hin ka khat tho jong leng nei na he thiam vin lang tunia church member hung kho mo zo se ni chunguwa paka ye so menen ke pa thu kan se ne he ke paw win a phat chan yong thung theu vin layam ho yong fal the ma vin in fara president pa hin treasurer pa hin secretary pa hin dam selin boy nai ma cham lo helin aung thung thei bin hi le anh veng tu anh pui pau pathian ni thangwa bin he ki pam ten chlaya obu member ho panla na zalin in mun hoita ina nei do bin in mun tam ta jong le pathina dinga mun hi ta bungi chan kha ho hi pathina ko na hung mong he ti heaven ekipa he jeng bin he ye chen hobung member ho zo se chunga yong panala na zalwin pakai mini ki pathu kain se ne he chapter 7 verse 16 chule tu a hi ke ma min hi ko ma ki min pha jing jeng theina dinga ke man hi chi ho in hi ka than do a ka thin su a hi tai ai ti chana kamin cheng jing dinga hi phat si a kamit te nia ka vet jing jenga kalung thima ka ge jing jeng dinga hi pathian thoi sim nau phathei bo pi han lang pathian in chi hi kamina ka vet jing jeng ding ka ge jing jeng dinga hi ke ma dinga ka than do hi atin he etimun hi pathian ei than pi o hin ijen pathian ni thangwa win tu hin ke ma ja kan pi zo sin ribbon cutting an ball zo le chibai khona beng ute o mai lo ha ngat kita ha ole chi gate chi compound gate hi koi hi jong le Jesu Christa ta sana Jesu Christa nungjui ka he ti jo si chi la nam ke khanam lo hela pautin pautang koi pau koi chi jong le ke ya he ti theya pathin chen na hi a
mi chon si hon lung hei na nei theya teng lai chi gate hung lut pha zo sen pen tha na di ta ani the na dingen tunin ke ma pa kai tha cha in chi gate hi pa le chapa lagau thiang minin ka hong ta na he la chỉ là ở đây ít tôi thầm dấu siêu bát thiên lâu pin trăng ta hẳn hallelujah Amen. Suy na u Richard how keep team be present pai na tum nan nei tao nêu thế lung sen là giang ngày nào dim sen kapau bát thiên hepa na cha te tu ni chana ni lung sen nào tu ni ta na kamu the kam jevin namin ka thang ban hi amen hilai compound ni pakai South Lamka Church member hoin bol thei thei nang ma ngai lu na hepomin ani bolwin agabani chodovin awin sa do ni min tun compound nom ta kane jevin namin ka thang ban hi amen lung se them pathin hi si compound nang ban ka thi pun lang hi si compound na hong lu jo se na thudi na tu ta mu do na nei thei ba nanga ki pa na nei thei na ri win pakai nang man pan pi ding ka ta win hi chong la pa lung se na dim set hi si compound ni nang mai mi phalo miang se migilo alo phalo yo se la ko nim beng jing lang hi si compound ni pakai na lagau chen na compound ni han lang pathe nang ma chen na nge compound ni ding ka ta win hi milai ti khom member ho jo se na man pathe pun lang pakai ama ho jong mi te bet ton theya living example a pan jing the ri win nang man member jo siang pathe po ding ka ta win hi pathe long si na dim set hi si compound ni nang mai tu ni la ton sot gaya nang manum piding ki ojo se je pakai Yesu Krista min theng ka thumi amen pastor pa adiekin help to te on load masading wa to na quarter inauguration ina iding a hiwa hoy na ila mapai niwen mo tun pastor para amanon makai na load taliwe am kai help ko dia pastor ko ha masadi cho nang Sashi Ichila nga hung ki golo te tila man ki gol anyway tila ba Retired pastor ina alam naam na isang dingi. Thank you so much everyone. This morning we are so delighted that we are our conference officers are here. At this time, I would like to request our Executive Secretary, Sir Gideon Horam, for the ribbon cutting. Okay. Okay. Just before. Yes. I think it's not working. Yeah, it's okay. This. Just before I open this quarter, I just like to mention one or two sentences. In fact, I'm so delighted and we are overwhelmed with joy to be amidst you like this, in this kind of a special occasion. We never thought that we would take this kind of privilege, but it is God ordained that we ought to do, and God has appointed us. May God's name be praised. And everything that we have belongs to God. There is nothing that we have, but everything that we have comes from God. And therefore, it is good on our part to acknowledge our provider, our sustainer, our creator. And therefore, I would like to appreciate the members who have taken so much labor and
building up this construction. Amen. Let us all give praise to them, and above all, let us praise God. Now, in the book of 2 Samuel chapter 7, it says about God's promise to David, I will establish a house for you. Any house, any home dedicated to God is God's home, God's house established by God. And let this home be a home for a destitute, for a person who need rest, and especially may this home be a blessing, especially to the one who is going to occupy this. May God continue to bless the family, and may His presence continue to be with them forever until they reside here. For God's glory, the most humble servant of God opened this minister's quarter. May His name be glorified. Amen. Okay, take away. Thank you so much, sir. Doon na, Pastor, kumain na tumnan na ismi. Oh. Top try na. Hello there. All parang patiyan kan paraw ko bervanami. Iko ay na dustak na malsom na kan garvangin hena long. So kasi voin niya hilaya kamele. Miswal la dati ko ay takin nang minven himsakla. Tin enkol tute le hilay mo na siyang ten karaw lamle. Malsom na ansan tinuturin karawin o puin mi rirubay daw nga mo tak salamaha na mo anlo to kanipon hilay mo an kinaptiya nga riruhadam na ansan tinan hilay mo ni karawin so asan lawla nang en puin kamuan na in alo ni tinan boy na yeah Yang pare ready sa gani ceiling dam ready ko Guest room na siya. very nice this is a minister quarters Sa muka hango. Sina, kaman room agad ba? Tan hay sina bedroom. that's okay yeah very nice God bless you. God bless you. Amen, amen. God bless you. God is good. Yes. All the time. It's so wonderful to have this kind of partner for the ministers. We really appreciate it. we'll do the ribbon cutting, and right after that, okay today let me hold this. I'm very happy on these very special occasions for inviting us for the church inaugurations, and then God has been blessing us in various ways. Many of our church members, I think we are praying to have a church, and because of God's grace, because of the donors, today we can have a new church, a place for worship. And as a humble servant of God, I today unveil these stones. As a humble servant of God, let me open this stone to unveil. Let me cut a ribbon. anyway, And then, as it was here in the stone, let me read it. Seventh-day Adventist Church, Thingkangphai Churachandpur district. Dedicated to the glory of God on Sunday, the 12th March 2023, by Pastor Belum Parshel, President Manipur Conference of SDA. Built by Maranatha Volunteers International. To the glory of God, Amen. for the people to worship here,
I'm going to open this church in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Please come in all. Come on. Koy tâu đi. Hả? Có cái mong về ta. Program 2 preparing the hell. Tonight I'm going to even though about Sian Thang, Dr. Dalian, scripture Mr. Long, no? Ni hum di nga go si get course. Some go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ini chắc. Aja program. Dr. Dalian, ilamang tut sakle, Mr. Loma song, Paloma song, ilamang tut sakle. Sikide isabuhi, Mrs. Lian Jing Hau give Amazon tut sakinga, Pastor Belum Pasel song, Pastor Belum Pasel, Pastor Eljar Kumamar. Dr. Kamlal Muan, ilamang tut sakle, sikide alawi. Kakak. Dr. Kamlal Muan. Halo. Uzam khotham kilaman tuk saktingan kon merehi event hen khosang Dr. Muan koi den amele kilaman tuk sakle ikipat thinading ena la na saniu in song leader ten song on lik sakdiga achanga na kipan niwe zamana betul om di bidang video bagai betul Siam lo men na phale chang na studio ke papel na ki humela si ba kam zomin tunai program de hotana la tin gamda tuni mama yong muntena wa maya in memoriam chaki ben muna tung pa ding nga sone wa maya hokton tunga suang chemai mo to jong pasang dong wa kai na hang te hi jeng pa en lo kai zan sa mo ki so ro na zan sa ka bo mai mo ma na ngai ni a suang bo ten sabat sa ong lao chan no ka sa na
hít chun là thì lâu chẳng à là na khabo thì nó thì đang ở bỏ này cái gì này ông cái chong mà lại đây bây hồi mà đâu cái này không phải là energy cái mùi đen này vậy ta chỉ mà na phải chăm mò muốn khát tiếng nói chuyện alang mà anh don't cái mùi vậy hi bằng à phó còn là bạn làm bạn kim suất chứ bạn ông này cái giống hi chẳng phải là kim suất đâu bao hi à đâu tungin đâu bao hi nó mà nghe còn đang đây mà có khá bao phiền là tên Maranatha nó chỉ thấy đâu một cái cái lính thế đâu các chị đứng cho chỉ hiểu đó ông mà chỉ có các khả năng tên tôi nín tôi qua mình thực thật là gì nữa lia muốn riêng ông lâu hiếm khi mới sắp thì tôi qua mình tham gia chuyện ông sáng sáng này lia muốn đi khơi sông ông lâu thì nó đi lia im muốn bên thế giờ im qua con người qua thế tôi không muốn nó cứ tin rồi đi đâu đi tôi mà cũng bị anh ấy tin rồi con thương đi đâu đi lý áo đi thật rồi hôm đầu đi tôi mà nó không muốn đi muốn đi cần đi đâu mà đi đâu muốn quay lại không muốn đi đâu anh muốn thấy đâu tôi mang theo đi năm muốn quay đó tôi biết sao em không muốn đi tôi mang không muốn đi học nó muốn về đi khắp tên hoa in lúc ông muốn đâu về người tung na về sẽ thấy lúc ok qua khoang in vui quả thế tôi bằng hoa môi đông lâu đi xoa đi bằng kia đang cố đi vì đã muốn đi khăn xuống ông lâu đi tôi mà nó không muốn đi muốn đi cần đi lúc mà đi kia nó muốn quay đó không muốn đi đâu ông mong thấy đâu tôi mà nó cho đi nó muốn quay đó không biết sao em không muốn đi tôi có không muốn đi So good afternoon to all of you. What? I think we need to translate whether to speak English or Manipuri. Okay, English. God is good Và thiên là phái phá dấu xin all the time. phá dấu xin Thank you. We are so privileged this afternoon. tôi đi thà là những cái bà trẻ sinh này The church is so beautiful. hầu như nó làm trẻ sinh ấy The people are also so beautiful. như họ đã nói về trẻ sinh The songs are so very beautiful. nó phải làm số cái này trẻ sinh Though we don't understand the meaning, the melody, we can understand the song is so excellent and so dedicated song. mình nhưng mà mình phải là hiện là số này trẻ sinh này And the dedicated song was also very good. dedication so we follow xã hội trẻ sinh này And the sister just now who gave us a special song was very good.
Tua sister chỉ chính tiền. Amala sa ang chỗ này hệ riêng này. I'm so happy to be here this afternoon. Tôi nên thà là công những cái dòng cái bạn hệ riêng này. The church dedication without the second book or the first book of the Chronicle we cannot accomplish. Thế chứ phát triển hậu cái thà lòng nào thì Second Chronicle, First Chronicle giàu rồi cái thiên số thế đó thì. Let us go back to the history of our life and our pioneers of the Christian. Để chân đi học pioneer Christian hùng cái bạn họ cho anh về đâu kan. And today, respected pastors and evangelists and others are here. When the children of Israel they passed by from Egypt, they come out and toward the promised land. Many people rebellious, they die on the way. To cut short story, when they come to the chronicle life, every leader happened to us in the book of Chronicles. Center message one is there. He is our God still interested in us? That was their question to the leader. And today, Thingkangphai Church members, still God is with us. We have been looking this kind of church to be worshipped inside. I hear this company of the Thingkangphai Church, but without church, I was hearing quite some years back. The love of God never failed. God has a time, He planned and He bring the Maranatha Volunteer International to build for us. With our little contribution from the conference in the local church, the beautiful church is coming out today. We are dedicated and we are celebrating. Then what is our happy day today? At the place, good compound we have. And our purpose should be focused looking toward God. Just now, Second Chronicles chapter 6, our scripture reading says, verse 14 says, Oh Lord God of Israel, there is no like God, you in heaven, on earth, you who keep your covenants of love with us. Lord
Pakai nang lu koi hang kani kalung kham le o gi kalut na ki pa na le nop na ho to kalung gil su mu the ke pa ka thu sim hi ji ding hi leng pangin na te heng mai zo se ka ngai lui ti na he paka na de lambo kanom zi e nang in nei ngai lu nang in nei kai hoi zi ka pe na pat a tu chan ge ka hin na tui na nahi nangai lut na in nang langa e hip ki ji mango zong le ni le pa cha ki ko bangi gole me ni ale asi sang pon le lui nu le pa va le no pa ki zo bangi ka hin khan thei ôi ô paka kane sun o ka ngai lue sang pon le lui nu le pa va le no pa ki zo bangi ka hin khan thei ôi ô paka kane sun o ka ngai lue nang in nei ngai lu nang in nei kai hoi zi ka pe na pa